Muraho neza, uni Idi Turatimana nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Umunsi turi Kibagabaga atugiye kubereka inzu nziza igurishwa miliyoni 480 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba ifite ibyumba 8, toilette 8, ikagira ibikoni 2 ndetse na rooftop nziza ya view ya Nyarutarama. Inzu yacu rero iherereye Kibagabaga. Kibagabaga tugiye kubereka ubwiza bwayo. Mu munota umwe turabasha kubereka short video. Video ndende murayisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate. Hanyuma video irambuye murayisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate. Murakoze murakarama.